Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. UMP Jonggaraja Sabha, Dr. Wanway Roy Karluki, Hakasau Trik Kalalingkat Arjar Pausan, Ulabo Maunong Rim Nagbenta-bente Pinhe, Yaka Community Hall Janga Dorbash Nong Mintong Jawai, Hakabalasa Kilang do MLA Janga Jawai ba Wailat Miki Shilla, UMDC ba Malakon Dekar, Block Development Officer Janga Thatla Skin Block, Dr. H. Nyang, Udaloy Jangke Elaka Juai ba Puramon Kinjing, Kinoy Lambat Kinong Kit Kam Shnong, Kumjo Kinong Shong Shnong, Hakajingalang Kabalong, Hapo ka Community Hall. Uhe Shnong Janga Shnong Mintong, Uba Lamprang Bok Tai, Uliat Ho by Community Hall Janga Shnong, Latay Nado Usnam ka Kandai Spa Kandai Paulai, Lingba ka MLA Scheme, Lapin Mang do MLA Berim, Professor R.C. Lalu, Henry Namar Gajing Karoy Jinginong Shong Shnong, Kumta ka Dorbar Shnong, Klaperkat Bante Pinhe no Yaka. Uliat ho bagajing tepin he yaka community hall kan kot hadu shiklur kanai pholak tingka bat kumakalong minta kapisa na kabentaman sedang pentreng no yaka phase 1 kalong arpulai lak tingka lingbaga scheme lapin mang do MP baru MLA ke bakot march pholak tingka bat kumju na scheme MDC ke bakot shilak tingka lembaga jing no senyang de nagashnong kan mua yaka jing job ko he ke jai dia yakin nyau ke MLA hak parti ko nga em nei tawang milinya hay poro em ngini ke parti ko man hi kam regional party hi national NCP hay ti por ne ba em kat tu kan ni doni state kawan nga ke mo ba tu kat tu kan ni got em ni ni jai dia henry hak election arjar le a phau nyau ja kinong kersan e gri jai dia Arjar pra yo u MLA. Arjar khat pra e yo MLA yong e nai ni juai. Khnai phi arjar pra da terwai nga u lai ka MP yong Raja Sabha. Hai ti por nai kre lang nang im. U leader yong e Sri PA sangwa. Nga snap sorong om chim. Nei pha ile du MLA. Ha juai rem. Mana jok ma wai la. Nga snap thlur ro chim nei pha. Kini ke chnong nga he ka chnong ko kam ong phi de khai nga kan mo hai jing ong tin diu ma ba kem hai thau ha islam kha ga bai te do ka chnong tri ge nga kini do ka chnong tri ge nga wang ai phi ma hau e gi skim yo nga chnong juai nga snyao to ka kamram ge nga wai kat kini kerdan to ka jing kerchan yo phi ladangam e gani ke chnong ge nga to klem srom tam buru i maslai ni kanda nga kani to ke jing yarap ti ke chnong ge thau ge on kat wo ye kamong phi hai jing yo wo khiat san klur ro ke stit perchanga wo kat lo ye wo yo chwa put ke tam yo nga u yo au no sinyang khajak hawaro ki penta yong ke chnong juai nei pha ile sechisian kam ong pi nga chim ni kerdan ku nga yo ni ku burong ke ipinga to kor ke nga ha kwa usuk liang mo mie usuk liang do kat madai ye madai em ko bor kam ong u he chnong tu siklor khinde phau ong nanga se ke ro tan re em tu san klor da ni nga he jo ipor khnai pi ngajo iklam of chief minister nachwa kani ka chief minister scheme to dusan kulur ong of chief minister penhe ga kani chief minister scheme ngap thanon san spa kulur nei ba ile hadin de mano MP de yo online lengi chnong ki thau ijo ini kidut iwa ki chnong ki thau mye ki chna tang kita ke dorbar hall yoki mie ke chna skur hanrai punku ki kan nya pausan kulur dang ong si abinga ong oile bo mi nya pausan ong harluki le bo san spa kulur dok kulang gitu ong oni kintin madanga si jar kulur le bo ya nei ba ile ngam kre ayo snyao o kre en mutai pai ba
ye yo kelam hejing im le bidai bhala cha kelam le bidai si le cha kelam le bidai bhala cha em wiro le bidai si le dang em wiro te da ke jing im bru handrai le da ong kre hok ne beta pai pa kelam nang kelam phe uplai o yun o do mi te ka reward ko to u yo tengah dapat di snau kemen ko wa ho con stiết của con nhá, để em hay chỉ muốn của cam tê, mà ông được công to ông ta tiểu về nó phao lắm, tụi cam ông ấy thì nhung vấn đề, do để hàng ngày mình bỏ vào trong cái cái lúa đấy vô bốn, lẽ các cái gì làm gì, thành ra bớt chăng, thế cái chuyện vô cái ngang cái lại cái tiếc ngang, đang cái làm mà đun tu, bốn cái hall cái bây giờ rap cam tu em cái adopted village ngang chemo dang kali yang malu ong em architect mo ini nga chemo ko wi ke chnong hei tai ha mo kan ro ar paula architect to tu uman video to architect ar paula yo ki ko hol ko he ba tang to kam ni to mo ta wila ti prefab ni tai dang kali ye te yo ma to ong ma kam man kan ni te me nga yo kam ong ki ko perthai ko kan ni la dio Rai ladam yo anda guru yang pi ni tu of chimu architect le jangan temu dulu gitu tengah tu kita dari kampung jemut pi tengah orang sekisin yang tenar em lang tru pi nga ten ni lang kelio mai ko hai ni ha ini yung hai ni to yung persan pu yu he yo pa yang dang klan sampun wam jo sa kêu ki hai ni tengah kemu kini ke to ujuk li tong nang di pora kena Yang komen mana yang ke council kau betul ni ya ini ithau iwan yo ini penman ya kini ke community hall but yo hile eju ipor to pechnong mentong to ko em ha ya ke jing ko khmat nei jing man jing long yang ke thau ka phau ini ngau khanai pi lenge jo klam ini kentin to ko nga hei por liur to wud man de jor slap to ngai man se no ni bai to de yui ke condition yong kani ka thau kham tam ni nit kam ya unu sorok wo lai wa yui ki te stretch to bo bha ko ye jing ma nei bha yui ya ka jing hap yong ka landslide bat kam te ter te jing to wo tu sorok nei ki le langer de jo ya klamo wa ka piludi bat kham tam kam de ti bigat tu to skat tu kat ni de bi yong tu bypass na do na kle ter chi wo man he ti ha wo mi he ti tri ke te uni man de ukat tu kam national highway bo de yu man kam internal road don hi te de ya klamo wa ki wa to wa chwa u hand over ka national highway check state ya one national highway usoro te jo egi ya kanika one time maintenance ya usoro Tada banale yaki engineer ki wah chwa mandat handover ki to daw ki ketika one time maintenance to upha ki ya u tholat u pen heo bat kam jo le la to de kat ye wala u tholat le ya scheme go kamon boy ye u wanra da kanika kenro o man kanika cc ke kenro mo ni concrete de cement to tang de niki rr wall le retaining wall le ne ba yo ba ikatu man da jor slap daw hap kim step man gubi tada phai le ha ta proposal to kat wi wala man de egi ni one time maintenance to at langi ka te ka benta te kam des nyau ni kam oi pi to ka thau man go tom ba hai ki won ki benta le te nyau komen bathan wa hat wat padi tik jing e le ki wa he ki yong pi de ye ki upen man upen long ye ka ni ka thau kam man gon ni do si na do ni si te mo mulingi ya kawan ka ni to ka dak yong ka jingi teli yong ka jingi krelak yong ki warim hadot ne ka sni ban ham tam kam go chnong ka thap bat mho do men sin ngadang ong yo ha chnong ti por la dapat i ka ni ka chiklur khndi phawla la da yang i ong hadu wo em ni ka poisa hak ti yo kre ne ka te kong ja da le le tre te daw la kam kat wa man le hak ba yusda kam ong sket it ne sur we have to take the leap of faith and put our fear aside and believe in God.
te ngai skemo kamu da neliang yang kiwa he da chimbi yang ni ke senjang na ngayo ibadang saan ublai da pun yu te Henry kiki ko neliang yang ngan kwa go jeng ka kan mu to kan ni ke yung yong lang ke yung yong pi kawa mestek man gawi to pi wo kan ka tenai te dau em kam i ya ke jing ye krai lang kejing yang terli, bon sin ngas nyau si uyo em di cenong, kiwa mau ngiu beli, ya cibon kita kijing seniau mo, kamu ngiu man kejing seniau haga politics, kejing ye to ya day haga tega cimet ke yong i, kejing ye to yong ke set, tenai dia dau bon wanrah ko ya kejing ye jengai, hapo ko cenong betau. Jangan kamu yupi kamu ambil yung pi. Nga hawa poyo, haywan ni bentang ngadu dek election tok nga election dekut ko. Ngadu dek election tok kamera ko yung nga lu thia kamon ka tu litho ya ka scheme nani ya ka roy ka par development nei benta yung ikon yung constituency yung. Nga ikon ki constituency tok kita ki khatso hajar bot ki thap bot ina. Handai ki kon yung constituency yung nga kita ki so power hajar. Waro UM apa konferensi yang tengah unity api lawan kita kejuk kemensi wan cakmat dia krek lang nei bentau untuk penrong ni ya kecenong ketau ya ke konferensi yang i cirup dewa ya krek lang bat api lele kamu manusia kimi ton ya thok lab i ya krek lang nei bahas nyau si uyo kamu man kate ulada unyi keleng yang besar cuai yang i dada laya tang nei ni nawa dada yo nei te yo nyau si uyo i cep i taroy iwa harukom iwa ya no mau kejing keliman ke iwa no henry kejing kejubah tok man ngapi tenai te dang api lo ya waro usnya wa kamu mi usnem temiton ya kre lang nei bentau pen mani ya kechnong mentong ya kechnong juai iwa ko wi kechnong ko khoj ko jingar ko khoj ko suba ko wa kibru yo pai na ba yo suki yo ya ka kejing ya kre lang ge mi tenai liang yonga kamu desnya bini ho da penyo ya ke scheme de ko work order de yo kamu chpau lang de ong yo he chnong le phi ka kam nang lai chmat nga le ne liang yonga dang tho chu on de ko won ka scheme le ni ka fund le ni na ka department kam te ter nga lo dang yai thu lang yo ye kre manusnem yo luti kat lut ke te ka khau le lak ko de md ti boy kat chwai te por de yo yang yu thu won nei tu nei ni won na ki scheme le yo nang yai continue ka kreในภาคเสียงทั่วพีชิกลุดในภาวลักกันในจุกกันนิมโตสุกกามวัดได้กิจนงงาวัดมุคลายงงาละกัเตนพนายพีโนรสันตลีกิจนงเอ็มบ่มุคลาเอ็มก็วิทย์แหละกิจนงก็เอ็มยังคอมมูนิตี้ฮอลก็เบียงดังitu hi community hall warin yaki la kan jo i san lak chipau lak kan te bai yastangi takat da gichnom wa ijer ko man gichnom go he ko da em yo katu nong mi khmat katu khat ru khat nyau snem kamu minister katele dan hakini ke snem arajar arhawa yo ki wai la community hall ki ki tani te daw he jo i por lo api lo phi mp ke men sen nyai cha bat yo luti kam ba yai por yo i ga pun det ye ni yum bat ke jing kwa he ke yong ngam to kwa du kat wan bu monong rim me ma yo sa ba than ma to de than hat kwa hadu o wai le ngai o wai to wi la ti gi ke andre kamu men ne ke te to yo luti de ni kre lang bat yo luti phi lo bu phi nga ke jing du wai